V labirint gredo najprej vijoličasti, prevezo si bo čez oči poveznil Mark, usmerjal pa ga bo Lukas. Tako iz pobranih črk obe ekipi sestavljata najdaljšo mogočo besedo, tokrat pa bo na voljo zgolj 60 sekund, ker smo že v polfinalu. Pa začnimo. Naprej, naprej, pri desni roki imaš črko, pri desni roki imaš črko, naprej, naprej, levo, 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 naprej, levo, 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 idi levo, pojdi levo, pojdi desno, pojdi levo, nad sabo, nad sabo, nad sabo, nad sabo, naprej, naprej malo nad sabo tipaj, naprej, 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 tu, ja, desno, desno, naprej, 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 desno, 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 levo, 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 naprej, 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 odmakni kocko, naprej, 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 levo, levo, naprej, naprej, desno, 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 naprej, naprej, desno, desno, še desno, naprej, hitro, naprej, 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 vžogica, 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 nazaj, nazaj, 180, nazaj, 180, nazaj, 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 desno, 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 levo, levo, prosti, levo, 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 naprej, 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 pred sabo, pred sabo, pred sabo, pred sabo, tu, ja, naprej, desno, 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 naprej, nad sabo, nad sabo, nad sabo, nad sabo, nad sabo, nad sabo, levo, 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 naprej, 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 levo, 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 naprej, naprej, desno, 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 desno. Čas se je iztekel, nabrali ste 5 črk. Tudi rumeni so spet na svojih mestih, zdaj pa imate oboji 30 sekund za premetavanje črk. Začnimo. Kaj? Gor. 5 črk, ki jih torej lahko premečete. Kako boste to storili? Tudi vi doma, seveda se lahko preizkusite. Trideset sekund se je torej izteklo. Vijoličasti ste našli kot, kaj pa navijači pravite? Trik in tudi nek triko je bil. Zakaj se boste odločili torej za trik? Dobro, rumeni, imate tudi vi kakšen trik v rokavu? Kot, vi pa imate kot. Dobro, trik in kot. Obe besedi sta seveda ustrezni, kar pomeni, da ste si vijoličasti prislužili 9 točk, rumeni pa 3. Zdaj pa se bodo tudi Mengšani spopadli z možganskim labirintom. Van se bo odpravil Arne, Filip ga bo navigiral. Vso srečo. Naprej, 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 imaš nad sabo, imaš nad sabo, nad sabo, nad sabo, nad sabo. Malo naprej še, naprej še. Ne vem, imaš nad sabo, evo, naprej, 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 90 stopinj levo, 90 stopinj levo, naprej, 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 imaš na levi roki, evo, bravo, 90 stopinj desno, 90 stopinj desno, ne, 180 stopinj, Arne. Ok, naprej, 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 malo desno, 90 stopinj levo, naprej, 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 na kocki. Ok, 180 stopinj, ok, 90 stopinj desno, 90 stopinj desno, naprej, 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 imaš nad sabo, imaš še, ne, prav si bil prej, evo, še 5 gor, da imaš malo na levo, evo, naprej, 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 180 stopinj, naprej, 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 malo levo, levo, naprej, 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 imaš pri desni roki, ok, naprej, 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 imaš pred sabo, Čas se je iztekel, tudi vi ste nabrali 5 črk. Radgončani so nazaj, spet pa je pred nami pol minute za sestavljanje. Začnimo. Čas se je iztekel, najprej seveda poglejmo, kaj so našli rumeni. Ura. Navijači? Se moj oči je pač on. Zakaj ne gotovila? Se vseeno še hodim. Tako, urica je zapisano. Kaj pa ste našli, Radgončani? Uro. Ura in urica.
sta besedi ustrezni, seveda sta, kar pomeni 3 točke za vijoličaste in pa 10 točk za rumene.